Yawan sya ka final football tournament lashai kasngi ka khatpra tarik benai besipau hajar pusan kabadai kasngi sajany bala penyat da ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang. Kum shi benta ban penkut ya ka jingrake ya ka jubilik siar jom ka school kata ka Mautau YS and CC Rambrai kabadai ka team na West Khasi Hills kabala penlim no ya ka Lumparing SC kan yakun persya ya ka Selajong FC kabadai ka team na Southwest Khasi Hills kabala penlim no ya ka Maurang Lang SC kabakam syong shit bat sngotan natam na kabenta jong pi kipat ba bawan petkai kalong bahaka tigas ngi kan danro ka lucky draw sngo bahai ya thied ya ki ticket lucky draw yo thau tho shun kabok kanusip jong pi kinong thied ki bakwa ban thied ya ki ticket lucky draw kador jong kawai ka ticket kalong shispa tingkang kapor kadang don ya pi ka price ka baningkong kandai da ka kali alto keten badang thamai lani da ka song pisa ka balai lak tingka ka price ka baar shilak tingka balai sanpo hajar tingka basau arpo hajar tingka basan shipo hajar tingka lada pidan kamon ban thied iki ticket lucky draw pindang la ban yo lashai haduh lai shiteng janmiet en sapen khala iki ticket lucky draw hakapor sau baje janmiet but en sapen i pat ba live ro ha ka YouTube